Inkosi yaphezulu ubathanda ngiyathoba ngiyabingelela ubaba umpostoli noma umapostoli nabefundisi noma abefundisi nabababa bonke nabomama bonke nabantwana abancane egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Jesu Kristu inkosi ngibingelele nosishayela ubhuku ngazalwa ngizobona uNkulunkulu umamkhulu ngikumoye ngobonga ngizobonga uNkulunkulu bazalwane ebudeni bonyaka izinto ezenzekile kodwa uNkulunkulu wangisiza ngiphamani okuhamba endleleni yakhe ilingo sibelele bona bangcwele. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomama nangobaba waphinda uNkulunkulu bazalwane wangipha umnewethu enkosini nasegazini abafowethu bawu2 abaphuza ababheni kodwa abakhonzi. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane kakhulu ukuba sentabeni yendlu kaJehova ngiyabonelelwa. Ngiyabonga uNkulunkulu, ngiyabonga futhi uNkulunkulu ngegama elithi uJesu Kristu inkosi intangenzeleyo nangokuthoma impela ngiyamvusa ofile bangcwele ngimbonile uNkulunkulu angisiza kakhulu. Ngiyambonga futhi uNkulunkulu bazalwane umkhulu belungiselela uye ekhaya khona izinto abeyoyibeka ngagibela etaxi nenhlala kunomunye umfana eceleni kwami uma sukuma kwaSan 50 rand omusha uma sephansi bese ngithenzela bangibizele yena ngithi mina nansi imali yakhe athi umfana ngeyami ngithi mina imali yakhe bila ubehleli khona bonke etaxini baphatheka kabi udriver ngithwele izinto engangiyithwele ngoba ngiqoqa akangihlisanga station sami wangihlisanga ngathi wangihlisa kahle wangihlisa ekhaya ngenza inkonzo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngeyifundiso zabazali bethu enkosini. Ngiyambonga futhi uNkulunkulu bazalwane osindisile ekhaya sasizolala ukube kwenzeke endlini yengane izolimala kodwa inhlavu yangena yabhotshayela yangena la sikhona nomkhulu siqeda ukukhuleka sesiqale ngamaroma njengokufundisa kaBaba asilimalanga kodwa sayifuna inhlavu endlini saze sayithola. Mase ngiyitholile ngasuke ngayithinta ngezandla ubaba wayishiga amalayo ukuthi iyini sengithintile mase sitshela ingane zakhathazela ngathi kodwa enhlizweni yami ngoba sesithandazile sengathi bangawathola amaphoyisa ngempela bawafuna ngobuningi baba bazane bawathole. Ngambonga uNkulunkulu bazalwane angisiyi umuntu okhozwe ukuhlala ephambili womphakathi noma ubuye emacaleni akusiye nomuntu ngiyivaka bazalwane ngisho umuntu anginyathele imina engiyixolise ngcono ngixolela ukukhala ngiyasaba ukukhuluma okuningi. Ngiyambonga kakhulu ke bafuthi uNkulunkulu bangcwele ngokuba sentabeni yendlu kaJehova noma ngabe kusuka ekhaya
angiphilanga kodwa uma sengingenile ema-toilet ngisebenza uNkulunkulu ngenzele umusa bazalwane kukho konke engisuke ngikuzwe enyameni nasemzimbeni. Ngiyambonga futhi uNkulunkulu bazalwane oye wayiveza kimi isikhathi esiningi bengithi Nkosi kushone phi lokuyana engangikuzwa ngiqala uzindabeni yaJehova uyabonelela uNkulunkulu wangenzela umusa ebusuku ngilele wangikhombisa ukuthi zikhona izinto ezinye zazo ngangiphiwa ngabantu ezinye ngangiyithenga zingamasekeni zonke lezo zinto ngathi sengikhulekile ngasenthani ngizoyiqoqa ekuseni makusi lathi izwi akafuneki umuntu onekala ngavuka bazalwane ngawuqoqa uBlackback wagcwala phezulu ngambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane sengilwile kodwa lesigore simnyama esusathane uma ngithi mina baba sisi kungihlinge kakhulu mangithi uJesu Kristu uyinkosi uphelele ngamandla khona embonweni ngakhumbula ukuthi angisho kakhulu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ukuze nginqobe yaphuma indoda enkulu umkhulu bazalwane usathane usidlakela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuba sekhaya lezwi nokuba sentabeni yendlu kaJehova nokuba nabazali esinabo ngekhathi zonke ney'nkonzo zonke bazalwane ngeke siqede kuningi kakhulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu uJesu Kristu uyinkosi.